Rukiri rungiru dhongi muraidhiri wa Meru TV kirigagira nurere bwega nukirite bwega bategeri nko watu ogeni kiri metha ya tu ya Ntheto ya Meru TV Rukiri na kengo kumenyithia mama mara twethire twinamo kiri metha ino ya tu ya Ntheto ni ukawethire bambetaga ni Faminas wa Kimathi Ntheto chitu cha Meru TV Rukiri ikambere kagitani aka Twambirie na muthenya wa igoro. Muthenya wa igoro irari ntugo ya wendo nthiguru ngima. Ntugo ino ya wendo no yo nthiguru ya Kenya irethiritwe kirutha maromba ma kurombera kiarama keyura na kinya agutigira ati mwathani na kurithia mbura. Imaromba mama atongoreretwe ni mutongori wa mugongo Dagitari William Samoei Ruto amwe na munini wa Kerigathi Gachagua na arakeni ni kemishetho kia Nyayo na ara mwingi wa Kenya wathie na mbere kukibu magiria kiri maromba mama gutigira ati iba kurombera mugongo kiri maromba mama rais na thie na mbere kuiwekeria mantu mwanya na kiuria nkuruki mwingi wa Kenya kuthie na mbere kurombera nthiguru ino kumana na mathina kathumba mara methiritwe mario muno nkuruki kwithiritwe kwina maromba kinyama ucokia nkatho no ntu bwa ithurano bia thiri na muno nkuruki kwigwa kwina uboreru kinya nyuma ya ithurano binene bia mwanka uyu rais yaugite watithi na mbere kwa kimakagwa ni andhoba kebagiciasha ndia kerutaniria kurutira Kenya ngugi. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Na tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha jeuri, tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake na tutahakikisha kwamba kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya na sisi tutapambana na wao vilivyo. Ile ukora tulikuwa tunaambiwa lazima kuwe na handshake ndio sijui nini. That one I will not agree. We want to move the country forward and we cannot be discussing always what is the need for the leaders. When are we going to have a conversation? What is the need for the workers and what is the need for the ordinary Kenyans? That's the conversation we must have. We as workers, Your Excellency, we must recognize the government as we work with the government of the day. The government provides an enabling environment for all of us to be able to do our different types of work in our offices. Government provides Minister of Labor for us. The government provides all labor officers throughout the Republic of Kenya, and the government recommends on what should be done as far as improving terms and conditions of service of workers are concerned. Mimi najua kwamba agenda ya rais wetu sio kulipisha kisasi ama kuangalia mambo ya nyuma. He is very resolute, anataka tuende mbele and we build the country together. That is why he is very comfortable in receiving everybody and talking to everybody. La tatu na la mwisho, uchumi wetu na yeye ndio ataeleza zaidi uko kwa hali ngumu. President amepata mishumari nyingi kwa kiti kuhusu mambo ya uchumi wetu. Mishumari nyingi sana. Lakini hawezi sema yote kwa hadharani kwa sababu yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Uchungu huko, mambo mengi yamewachwa kwa njia ambayo ni ya ajabu, lakini anavumilia kwa sababu yeye ndio baba wa taifa na ni lazima aonyeshe kwamba there is hope and there is a direction and there is a vision and Kenya will get out of it with cooperation from all of you. Kwa hivyo langu ni kusema tu we are available where we have our roles as assigned by him, we will do that role. Tukireka na ripoti ino na ati miango ya ngugi nithiritwe kana nithirwe kirugama wakagita gitimbene mutindo wa kangangi nuntu wa maandamano mabarabara ya kuma kwa Ndambi Car Wash kuthi Mwanka Majengo ira akari barathiritwe bakirutha maandamano nuntu wa kuthuka kwa barabara ino
na arende kumana teri Ntheto ira kuyagirwa barabarani ino nerathamire ngugi cithuri kirugama wa Kagita kiria biashara barabara ngugi ni chiago mwanya Frank Munene na rari Kimbo ikoni iki. Mathaja iri gutuka igukene gitimbe na gwita tauni nene Meru ni onto ba maandamano ja barabara kuma Kaosh gwitia Monka Majengo na barabara ire thirito kiandamaniro gwa Kagita akari na barabara atumiri ba barabara je bagitariria ba bethirito bakinyire kabunene eki biashara na kinyogi mababa Meru no onto bakuthukanga kwa barabara iji iri na tirie nyingi muno na mitaro atora ba bethirito bagitariria metha cia Ntheto. Kilio kietu ni barabara hii. Tumeumia na fumbi, aturali, atufanyi biashara, sinasimama sababu ya fumbi. Watu wa biashara wanafanya kazi hapa, wanapita na maroli, wanatufunika. Manyumba yenyewe hatukai, tumeumia. Serikali isikie kilio yetu, watu angalia maji hata watumagi barabara hii. Rami tumeambiwa tutawekewa njia, ndio hii imekuwa mitaro tena. Tunakaa kama watu ya shauri yako, sijui hata ni shauri yako, sijui ni wapi. Tafadhalini, serikali isikie kilio yetu. Kila mtu ako na kifua, oma, mnasema kipindopindo ndio hii. Tunaumia. Hii barabara ya kutoka huku Kitembeni kupanda hii barabara ya Majengo imekuwa vumbi tupu. Leo ni siku ya Valentine. Mimi nilikuwa ninapeleka maua, kupeleka nikaambiwa hiyo maua sijui nilinunua last week. Inakaa sijui imezeeka bana. Sasa mimi ile maua nilikuwa nimepeleka ilikuwa imepigwa na vumbi, ikachapa. Sasa kupelekiwa ndimu akaniambia nilinunua last year. Sasa hiyo ni nini? Serikali iangalie hii mambo bwana. Kama kibanda pale naeka viazi, matunda inakaa brown juu ya vumbi. Watu hawakuli. Gedhari nikiweka pale wanasema watapatwa na kolera. Na ndio nategemea nisomeze watoto. Nitafanya nini kama serikali haikuji kutengenezea barabara, at least tusikie kama sisi ni wa Kenya. Kutoka pale Kaosh pale mpaka Majengo. Jamani, watoto wanagonjeka. Tunapeleka hospitali, tunaambiwa ni vipua. Itaisha aje kama hii barabara yenyewe? Ukiangalia kwa biashara yangu, viti zenyewe zimekuwa na vumbi. Hata kuuza mtu anakupea order lakini ukikaa kumpatia anakuambia ni kitu mzee. Ni barombete thirikari kuthura gitonyera gatigate na kuthiria thina njiri muria muthia nyonto bone bakujiri kuthura bagitana nene arekinya aturi babara bethirito bakiare na metha cia Ntheto bakujirite na kubagwatia ntu baba ati baritetera uma barabara iji neka kinya bongo aturi babatetheire gutigira ibakona kia barabara injega. Sasa tunaomba kama ni county government na serikali kuu washirikiane kama na MP na governors ili tuweze kutengeneza hii barabara. Kitu kingine, watu hata huku wana ugonjwa za TB kwa sababu hiyo vumbi. Sasa tunamuomba governor afanye kila wezavyo tutengeneze hii barabara na au imwagiwe maji ili vumbi iweze kumalizika. And in fact, we are pleading to the national government kedane kusika na barabara ya kwanza mbegu iteliau Mwankara Irinda. Ibaba didire barabara to settle that problem once and for all. Onto barabara yu kinyawe ngoka, if you attest to that barabara edero ura iteliye barabara yu etetika antobara beta kanisa na Catholic ibastri na mono gwita kanisa no na Sunday barabara yu etetika. I'm pleading to the national government, if they are listening and if you lead them, especially His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto, afanye effort hiyo barabara watengenezewe to close that problem once and for all. Yes, it has not been the first time, not the second, not the third. Okay? There have been on demonstration utemuto badikira. It's very unfortunate. Kanto batari ingete kura. It's very unfortunate to the, especially when we are talking about the Asla government. It's very unfortunate. Babati kudikira bakaidora bakidhi ya barabara era ando bakadhiro barabara ekedo impassable. Oh, weather road kia da batebeke ya mini the other road. Kwedra barabara yo gakuruka ukiuraga gukiaraga idira barabara yo kurukia. Okay, the national government is to blame here. No to antoma batana ma the first time or the second time. Egitara keraito kegangi no bana mana. Egitara kawira ibakwa na mana. Egitenyara mwenye kulingana no bana mana. So pathetic situation dai antoma ibadikirwe. Na bara yako dikirwa
tukajoin tukabatethia kenda bathikirwa especially iri tukwaria mantu ja asla and government kuma barabara kao shigweta majengo ntima west gicigo bunge kia North Imenti tauni nene Meru nkiripotera Meru TV mbeta Frank Munene. Bwega Frank Munene. Riboti wote eno nithiritwe kuiro kana nithiritwe kianikiwa ni akari ba gitembe na yumpu gicigo bunge gia South gicigo bunge kia South Imenti na arabe thiritwe bakithina mbere kwigwa kinyabo bakitheta nontu bwandero taino cia kuthondekerwa barabara na araba gitambitwa ende kire thirikari utigire kuthungira gatena kuona barabara yanu bethiritwe bakithetagira ikwigwa ikithondekawa. Nkarigwa riu muntu gutuingira njira ri aituingira njira tutetheka atia na tutura turite nturene ni nyinge mono nuntu bo tuika bana tuina bo cukuru na tutiona kubaikiria nuntu njira ni yaingirwe muntu aria ira mwana wawe Rukiri akaroka gucwa njira ria akamuitia njira majani ni antu baba inge kinya tukajithio tuko njira rombo tusevanga na mpwe ni kajira gakoko na tukirugura na arua ria twina mauntu jange ja gwitina mbere bo antura na mathiko twitana kajira aka na nande revindi muntu atiravere all the way kilomita 3 kana 4 kendomba gwita ngugene mundene jwa kira gituthuretie ni ana bara ba bogeta batiombo thomithiria na bao cukuru ekirone nuntu rutero rwa mitene na teno ntumbo no buriko igutweka gutena barabara ya kumiria nto bau jireje twaingirwa aja batu ituremeto kuthuguma buru twegerio atathuguma twetera nto ba yumpu to baria mbesa ira twabare ya mbere kwatwika batekwenda tubakamata nuntu na tuntu twina miranjire ene twaturo tumira batu twithiuka tugeta mwanka gaturika akwitune gandene ikenda twija yumpu agaiti njire iji uni mithirite rio na tukimitumaira lakini kuri untu bwakinyire gitara kibanda kiambire gwakwa kuri antu bategerire bona njire iji kibanda kiojura njire iji tikarora kairi babanganira bainga njire Daiji batu tume tasaindia ngobo lakini to atumira nasi matume abogeta west tutonye egoji west kenda tutonya gwetu na gwetu ne abogeta west katikati anto bare aja bara bainge baume no abogeta west lakini bantu reta kwa kitumbini anto baba ibakara baigire mamono bakiuga baitonya abogeta west kwao baitonya na saindia exhaust sali njira mbonete njireji batue tuna kibana na muro ne naja majani tutumba kuinikana na ndi njira ni raingirwe kuma uruterwa emwe munara twikiye kibana ni kiamere mu majani ale chaka tigwa tutumba kuina miraja antuba yumpune aturi betu yabatikwa majani nyaba itairia bagaitia gwetu na ndi batimba gwitia tuna stress yembe anjireje kuri na antu baba ingi mono njireje teshete egitarire njireje yario njireje ta eja ni baraba kuyinga eji eja ni bajuju bo betu baba kuyinga kiribo bonde toko ruo gurita mundaja mugeni baraba kuyinga ne miunda ya boju we bari nayo na nibo barayinga barabara so njireje ne kuthenia ntu baba ingi mono ntu kinya ntu baba ingi beje te bagura miundaja na miunda uba migura iguru ntu barabara ne ario na toreromba na vere nene mono barabara yeje kareru gorio mwanka thirikari yone suru ya barabara yeje twetage na maguru na ngari nini ire ikomba gweterera kusieterera ku mwankarera tukacokerwa macoke ja mega ja utuoni ora tugaceza ga services cietu rutherwa mitene na mitene gacezi nyamura services ciao rutererwa abogeta katukuromba riri romba atiri katurugurirwe njire no tuone agwitaira nuntu iturite thine gitarira aja ni bathikerie mateta jetu no turi ekuru itunogete bwa gutinda twairite mirigo twika mataikabu ibigo tuna kinya migongo twitetie na njira twiswana ara twitira winyinya kire antu kinya turi barabara yinga barabara ni bamenye njire eje tugutethia antu bau bangi bonthe kinya bo ni bagutetheka kirio inguromba kire antu baba batikathuganie tuuma bacoka kuija kuinga barabara ko wato